setelah ketadingan si ikelengi kami kakak anak buru menteri kami semiring mergana ras temana sanda andalanan kerina ijenda kami puang kalimbubundu ngatakan sa selamat mankam silih kami ras turang kami iba suari sesendah MKAP karena pedalan ulumas nandangi bebre kami selamat ning kami man bandu silih bagai peras turang kami sehat-sehat kam gelah jadi penggurun kami kerina ras man bebre kami selamat kam ibas wari sendah ibas pedalan ulum masenda pengharapan kami puang kalimbubunu ija ibas piga tahun singgo lewat enda ngokam ilaksanakan adat nikah jadi ibas wari sesendah secara kita kalak karo ngodung prada tendu janah itah kami kempu penggolit tubuh sada di tengah-tengah jabunu jadi kami labo buluh jenda gedang rebelas ertoto kami sehat-sehat perjabundu cawir kakak metua kempu pe lupa ya magin ngerakan belina bagaimana makap kami rebelas karena kami jenda lid ntrem malebem buat katakan bujur mandi bata ija ibas pengarak-ngarak na kita selamat sehat sejahtera ibas jambur enda MKAP guna ndungi peradatan kempu kami bere kami pan bandu beru kami aras turangku kami cawir kam metua jadi penggurun bere kami pagi aras anak kami sampur rezeki ras kesehatan man bandu duana bagepe man bere kami sindungi adat pak sawari si sendah jumpa pagi kam rezeki sah pagi surah-surandu bagepe kempu selamat sejahtera kam menempuh hidup baru mungkin aku lah tanda indu aku pasar pitu banda meriah nari ijenda pendai reh seninandu kujenda 5 kalak kami reh kam kuja digan katawari pagi kami ertanah lampas kam reh karinanya semeriah ukur perpulungan dikelilingi Tuhan bujur melala di teman ibata bas nusur-nusur mata warenda baca dengan kita pulung bas cambureda guna ndungi peradatan engkap bere kami rasana kami beru pernangin engkap beru karo bas jamu kami pertama enda ukur belas babah senina kami dengan tua katakan kami selamat manuarah kakak ngokam ndungi peradatan bere kami si kedua selamat nih kami baswari sesendah gua kakam cawir metua dua nakak jadi kam penggurun kami kerina sehat-sehat kam gelah jadi penggurun kami bas bagi kuat nih kami man bere kami peras anak kami selamat nih kami man bandu kelengi jabudu so bagi kata si pelebendai kempu pedah kamu milik je dalan-dalan dah kamu kelengi perjabandu kelengi ulih dulatih jadi dah kam jab bagi kami retenah kerina mamandu dah kam labanci kam sekalak duana lang teluna pagi kam ruh adir tenah kami kerina kalimbubundu sebab terem kami dinda je kalimbubundu sajangan cadah kam karena kesibukan ngoda dah kam piga-piga dah kam dai mulih segini mata warenda dorok dengan kita pulung bercamburenda acara persemin perjabun impal kami ras bere kami minggu sekali karena ame sidi beru anak turang kami membantu impal kami selamat kam dungi peradatan belajar kam sedang wari ade banci si bertentangan dengan hukum tolong hindari
bagi kuakap aman bibi ras pengkila selamat kam ngutawir metua kila murah rezeki indu sehat kam dinanari budi bagi maku pela wabru kudang rana katangkuin na kata tambahan perpulungan si Almarah Ukur. Jadi izin dape ku tambahi sitik karena cakap singgo pese sina kami nandangi kam impal kami. Jadi izenda setuhuna karena berikan ajar ningan wakap ula pedah aku berikan pedah ajar bas sempatan nenda mengingat waktu entah pe ngo bagi si bun tapi kita kan kita lalap ngejumpa bagi aku rahkan mawan tiap hari ngejumpa maka aku akap ibas lain waktu pe de jumpa kami banci aku akap aku erbelas nandangi impal kami mawan kai kira-kira siate kupese makana mingku ibas sempatan nenda ibas gelar kalim bubundu singalo peninin enda ko akap mankam impal kami mawan selamat ning kami akap baskam ndungi peradatan perjabundu ibas waris sendah henda murah rezeki ndu sehat-sehat kam bagai perikut bere-bere kami singgo tubuh itu tengah jabundu bagian tutup basuh-basuh kami tambahan lape man kam bengkila ras bibi sehat-sehat kam bengkila bibi ija impal kami ngo bung peradatanna kampe ngo kacawir metua makana tutup kami kampe sehat-sehat dinanari tus kuari selebih enda Tuhan dalam si masuk-masuk kam endam kuakap kata sitik kata tambahan bahasa kunari wujur ras mejah juah kita kerina wujur kesempatan indah ning kami lebih nandangi kam anak beru singaturkan acara bujur ning kami membantu anak beru menteri kami anak beru tengah-tengah jabu kalim bubundu sembiring mergana ijanggo berikan du kesempatan man kami acara gunah kentoto ras pasu-pasu nandangi silih kami sinterem terlebih-lebih si dungi peradatan si pedua kening kami sentabi lebih ning kami membantu kam kalim bubu kami ijanggo isah kendu atendu keleng nandangi kami anak berundu ngasut dengar kam ngarak-ngarak kami ibas anah kentau toras pasu-pasu ibas kami anak berundu tarikan mergana piga-piga kami sendalanan sekalian hari ini kami bujur kalim bubu rekrutkan mamina turangku kami makasih petulukan aning kami membantu krina kam sukut sembiring mergana laka tadi dengan si pemberian si paribaran si pengelon rasendalanan rekutkan turang kami krina berusi 5 maka ning kami kalimbu bundu lebay selamat kam pejabukan beri-beri kami sembiring milala bergenai jumpa ras anak kami berutam pada malam terkhusus nandangi kam silih kami silih haras turang kami berutarigan mejuah-juah kam ibas pejabukan beri-beri kami sembiring mergana adikku tatap ayo doi krina meriah ukur do tentu saja bas meriah ukur doi surah-surah kami krina kali mubudu seh kupuang bas kriahan doi
meriah tutu akap kami. Jadi sehat kam. Maka artenah kami pagi kalimbu bundu rasada arih kam sada pegoda sada pengole rasa beri-beri kami rasa nak kami lampas kamre bagi iya. Maka nandangi kam beri-beri kami sidungi pradatan ibaswari sendah. Tetap nukrina kami kalimbu bundu sekupuang beri-beri kami. Indah lakam tuhu meriah kel ukur kami. Adila meriah de ukur kami bancing kami loboro atau pe bancing de kami lampas muli. Bagi iya. Maka ning kuli besar pribadi sehat kam, jakin anak kami dai, buru tamar malam dai. Bagai, iya, labo dali. Sehat kam duana, bere mamana. Saradatan ibaswari sendah, kempu pe sehat iya. Man pegedang-gedangan enteram kam anak buru kami arih kam lakam ngasup arih ke nemen bapa tengah doi kerina bagi iya tapi te aku kunin ayong dua anak ngasup kam ja pagi bas langasupna ngadep kempu ngata kam man sembuyak sinen doi ngata kam man kami kalimbu bundu kamla tulpak indah labo ajar indah sebagai pandang-pandangan man bandu pengalaman ibas kami kalimbu bundu curahkan kami man bandu maka ning kami man bandu sinina kami tambahin deh ija berena dengan kita kesempatan ras kesehatan guna pulung bas jembur rendak Mkap dalam dungi perdatan beberi kami rasanak kami berutambar malam berutarigan siamati kami kam kalibu kami si tergelar kam singgalo perkempun bagi PKK kami si perninin ras chicken si kelengi kami kam anak buru kami sembiring mergana ras teman sendalan dukrina Mkap senina ras sembuyak kerina ijinda menbandu unda rasken turang kami berutarigan selamat kam cawir metua baswari si sendah sedenda sada gelar si mahargakel sih toto kalimbu bundu cair metua jumpa kamana dilaki ras diberu siendang gosih toto kalimbu bundu janah man bandu bas berberi kami ya aku pe labo beloh ngajar renda kata pedah dengan labo melala kutah pedah saja kata persingat dan siku belaskan siting ngeluh henda lalit tamat maka lalit kelak si beloh saja olah kambiar olah kamela nungkun bas lakam beloh saja ngenca saratna jana andai karena si debanna terbeloh kam mencidahkan kekelengan mentemandu anak kami buru terigan buru tambar malam terbeloh kam korang tua ngobias sidibanna di bata ngatur kencah ning kami lebih kata man berberi kami ras anak kami selamat ras mejuah-juah kam ras kempu singgondai tabalkan gelarna baswari indah
ibas ndungi peradatan perjabendu secara kalak karo. Adi secara agama nggondu bemsah lebih kurang lebih sada tahun silewat. Lakam pedoi sara impal duare arkiteken situasi maka gundari dengan ipedalan peradatan secara kalak karo galari utang adat nintakin. Jadi basenda kata ajar ngomelala mulai dari tegun sukut kalimbubu nari ke anak beru tali kape kar teman meriah rasi bana saja si persingkin kami manbandu bre kami ras anak-anak kami kata ajar entah pe persingit deh adi payo kamdu dalankan adi lang ula mabage iya. Iya beri bagaimana ena luah kami Kalimbubundu tarikan mergana kain panjang murki simpar pasu-pasu di bata ku tengah-tengah jabundu. Kami pe Kalimbubundu singalo peninin enda wa kami kain panjang murah gelahna murah rezekindu panjang perjabendu bagi harapan kami. Lid mengaluah do ibas singalo perninin dai. Lagi menkam Kalimbubundu kami semiring mergana lakin nida ampunu karena ranan puang kami nih iya ay bas ngampuranan Kalimbubundu tari kuras puang ay kuakakap kami piga-piga dalanan bagai peras puang Kalimbubundu kami puang kami ijapa kam dainggo rebelas nandangi kami anak berundu bagai peta anak beru menterindu terkhusus peman sumbiak kami semiring mergana Kalimbubundu kami puang kami tuhu malam kalate kami aijayang goy berekendu kata pedah nandangi kami anak berundu begepe kata pasu-pasu nandangi anak kekelangan tengah-tengah jabu sembiak kami semiring mergana tuhu malam kalate kami sebab ngejap kami rekitekan kekelangan du nandangi kami krina anak berundu bagai peras anak berumentirindu terkhusus pe nandangi sembiak kami si mada kerja basuwarisi sendah maka bujur ning kami Kalimbubundu kami sebab karena ngaroh duenda labo kami ngasup ngulihkan saman bandu sekala-sekala tapi lalu pa kami rtoto nandangi di bata setelah di bata pagi simbalas jasa berikan kesehatan man bandu tambah-tambahan na perjekin lu panjang umur kam kerina sekutawir metua bagai perah pemain ijain dungi karena peradatan du bahwa risi sendah ainggo daerah belas Kalimbubundu ras puangta apa pelar loba maka malam kalateta Kalimbubundu tenda pemeriah kal kepepurna megah ka akapna maka deng gondai bagikan lu ngondai tinggalkan lu karena cakap Kalimbubundu ras puangta maka hargain lu cakap Kalimbubundu kan adi dalan kendulah si kerina laban silang
di bata masuk-masuk pagi ku tengah jabundu. Manggo begindu kam anak kami rah permen kami. Tuhan di bata, sebab paksa indape banci dengan kita cakap-cakap guna kedalan peradatan karena anak kami milada mergana ras permen kami beru perangin angin. Ijenda naku aku berbelas terkitekan tarigan tua kam berberi tarigan tua aku pe berberi tarigan tua. Jadi mama ndoi impalku gelarna dalan na aku jara belas. Dari jandai nari ngomlala belas kalimbu bunta puang kalimbu bunta maka nina ngomlala kal katakan na karena turi-turin perjabun saja si kuingat desada maka nina adir tenah kami pagi berberi mana ate kami min kamruh ras beru perangin-angin begini nande mama andu nakku harus ni bulang du jadi basi aku pe bapa andu karena tenah kata kaliwun taras puangta ate tamin olah si simbang maka jenanari terus kuliwari persada-sada arih ndu ras permain beru perangin-angin gelah remere hukur kam doa na berkatentahikan tenah kaliwun ta ras puangta jenanari terus kuliwari. Resentadi iaku mana Bandung rikut nembah jari 10 bagian nina sembiring mergana radu kenandai beru tarigan ijapa pigawari nasinggol lepang erten nah anang berundai ku tengah-tengah jabundu la koningan bungi perada ten perjabun uja papa berai kempu duanang sinteng ngah dungi peradatan bagem tarigan mergana radu kenteman nu sendali nenapai pelaran dobang bagai pekam kalimbu busing alo ken perninin cikan si tepu merga na apai pelara pilih lara ndoban laka ketadi ngan puang kalimbu singalo ken perkempun sinulingga merga naraduken temandu sendali bagian kalimbu puang kami
arca kapningan ajar kekelangan doai anggotang kasteri idah kekelangan dunang dangi babarai kempun doai malam kel atai anang berundai bagi kekelangan maka Tuhan dibatangi pagi arsemu oleh dagai man bandu kalimbubu sangam ningan ertua bayang kelkam karina baga tarap ibas keteram menibas warina sekalaindang ngerana kal ngebas pusuh kue turang bagi barang nindu nandai berutarigan bage-bage Bapak sembiring mergana nandeng kunandai berutarigan tertimati mater tulih tu ulih kelak kunaku bagaikan ninu kata wari digan ngemuli anak singudandai bagaikan ibas lagundundai nandai berutarigan bagai-bagai nakku teman bapana nakku anak sintengah kelengatai nandendai nakku bagem nandengku olah tertulih-tulih dagekam nandengku enda permen dundai baginya barang ninanak sintengah sambar gantiana singudandai nandengku si perkeleng bage-bagem nandei ulah tangis ulah ngandung sanandengku ngarak-ngarak pertendi anak singudandai nandengku bage-bagem bapangku sembiring mergana si perkelang ningan si melia ibas warina sekali danandei engkau terkejap kekelangan dunina anak sintengah ndai labo jine balitna bagi barang nindu bapa sembiring meregana si guapa napeku pala-palai nakku nakan surandai ku tenakan karina senina sembuyak kue anakku gelah ulakel remorah ate anak sintengahai bagi barang nindu sembiring meregana bagi-bagi nakku teman bapana turang nadena anak sintengah adikku tatap nakku morah ningen morah min kelataiku tapi bagem nandengku si perkelang bagi barang nindu naku ku pala-palai nakku ibas aku langa subay
Selalu bagai kelinge pagi menaken terus kulebain anakku. Maka sangap kel pagi perjabunda. Maka sepagi suran tanahku. Maka bagai nakku teman bapana terbeluh kam nang dangi kali bubuntai tarigan mergane anakku. Oh lara pendobaan kekelangan dunang dangi tambara malam mergane. Bagi sipel tep kuakam jantung kuai nakku adilah pagi kambel. Kam ngei pepagi nambari sanande papan tasileng abel. Maka bagem nakku bagi barang ni ngata mamandui kari nanakku. Oh lasi mora tarigan mergana adilang karejeki pertemuan di bata makeup singatur sebagai nina beberendang. Endang aku beru tambar malam jadi beru tarigan. Maka tak mahne pagi persembuya keningan tak ari-ari nina beberendai tarigan meregana. Bage-bage nakku bage-bage ngebarang nindu ngata mamandui karina. Si palu me gendang landek me kita dah sendi sada pengodak pengoleh katakan wai majid. Maka buah ko pagi maka buah ko pagi si palu me gendang landek me kita dah sendi sada pengodak pengoleh katakan wai majid. Maka buah ko pagi maka buah ko pagi payonge nidu daging unge katanduwe kela maria rejudung mariani aku nasi maka litalan tak pulung-pulung metu. Maka litalan tak pulung-pulung metu. Belum metunggung kali bubu sangat pencari kali bubu nang tapinya. Hati-hati. Yo, perninin tepu mergana karo mergana masuk. Ulum mas, tarigan, senida sembuyak masuk.
Tarigan masa kendung kehamatan du nang dangi pengkampun sinulingga nang asa ngekam tarigan ku perkempun uwe sekendung kehandangi papayo kena gendang du adi pangadika melandas labo kalupa sajang mencai bas buku nai bas gungna sirjabatan garing ngatur-ngatur bas gedang kegiman bantu sirjabatan atur ngagelang Man Kalimbubu kami, impal kami, selamat lingkungan Bandu, karena bas waris sendah ngodung peralatan permen kami. Aina ajar ras pedah ningen adik kuakam ngomelala Kalimbubu bagai pepuang mereka ajar Man Bandu Kerina. Maka kami anak baru, terutama aku anak baru tua, ya hanya memberikan doa saja. Maka selamat lingkungan Bandu Kerina Kalimbubu kami. Basaku man Kalimbubu kami entah ijagi akapndu pendain kami lah bagi susurandu lebih naring asenda olah tama-tama sangkut kukurundu bagi dengan ngasupan kami anak berundu. Maka jajarin dukarah kami gelahna untuk sekulwena pagi rauli naban kami Rahman kakak Rahman uwa selamat kamu penjabukan permen kami ngokam cair metua ka wah makana menjadi penggurun kami agi-agi indu bagi pe anak-anak indu raspe man Tina arahkan pe mawan selamat kam kena perja bundu sehat-sehat kam panjang umur kai sini surah-surah kendu bagailah si reh bandu. Kami sangat-sangat mohon melala bujur Man Bandu Kerina tak kami lebih nari karabunda lebih pak senda kam cukup latih lah tampil ludan las tapi sikap Bandu Kerina jenda pidah kami anak bro kami tampak dengan kam je Kerina lengkap jenda Kerina anak bro anak bro menteri kami jadi sekelinari kami ertoto Man Bandu Kerina anak bro kami anak bro menteri kami lah nak kampe berjuah-juah datkan kesehatan rezeki si simpar Man Bandu Kerina anak bro kami oleh na lebih mana kami raskan kela kami selamat kami menteki Jawa Simbaru sianan kami khusus nama anak kami buru 1000 Kerina lakam kami buru 1000 tandai kami emang kena terbeluh kaman kela kami ya ijab bagi kam dula teng-teng kata kam oleh bapak dua dengan harapan kami oleh masui ijaga dula teng-teng padin katakan du muli-muli lagam ngasuk ngata kami memandu mengongan hadi minta kuakam tambah toleh man di bata makadari kita kumpul di tengah-tengah jampur Tanjung Langkadenda maka man kam anak beru kami Kerina anak kam anak begepe anak beru Singrana begepe anak beru Singukuri arah anak beru menteri Kerina dan apa perlah kau kapendoba begepe man anak kami Kerina anak kam makam sinhamati kami enda Kerina anak beru kami engkau menda cukup bebujur katakan kami membantu karena mulai lebih nari terus ngayak gundarina kami kapan dungi sakrina lakon seman lakon ta si bahkan kerja guna dungi peradatan impal kendula ni kopi atau beberendu atau piana andu makana enda anak beru kami adina kami man bandu ngata bujur kami ngasum bandu makana ibatalah memberikan kesehatan man bandu arah rezeki indu si simpar makana anak beru kami
kamper cekindo lah di dalam abad na jendan atas kupudina maka kamper sehat lah kam kerina apa pelakuan berdoa anak baru kami si kelengi kami sab anak baru kami sab kami rakam doa arahkan ke pendah Hindu guna ndungi peradatan impal doe kasih narapun kami endang go nilakukan du maka endang go cukup be bujur kata kami membantu kami suku bang mergana apa kami berdoa ke negeri na jenda bagaimana mama mamindu kerina nggak bujur katakan kami bandu kata bujur belala bujur nih kami menanak bro kami sini kelangi kami ngusuh kap dulatih nanak bro kami ngalakan udan wari raslas wari bagaimana ngalakan cakrina masa dere kami melala minda bujur mandu oleh tamaku kurun bu pas perbahan kami bandu masih kerina anak bro kami minta maaf bandu bujur kasih tahu ai laga mana bro sembiringah liningang pangong na muku hati ya magana mana kami raskele kami lampas kamrehku jamurenda tali kam nengang basken nindu permen dunai japakin tangan dong kenengang kempundai lo pada ikat kah melas kak kempue terus arenda kamu harus kelah duka mana kamu ya bagai aku ya kami tambahi gelarnan jadingan kita lau perlu gelar yang penting jadi bupati kok trar ini dah pakai kuakap terus lanjut taman lebih ngogeri ya si minggu hampir rampung dengan terus kendu ya kuakap karena bunan Toto na sadang ngecek kain panjang mahal dina kalimbubutan dan tambar malam. Ya, enda si gotoroyong nari rasi japa kede nangilkil. Lanjut terus mumpung bisa anak teh kita akan sangat tenang ye mereka luah nih ngene gua apa pemlala kari luah bapak tina gua Enda baginda kepenanam natural adinggo pulung karina pulung sirap rapkin peger geri kalimu
anta bumi lam nanam nang hari turang, anta bumi lam nanam nang nakan beras 10 turang, gula tua lah hadumna, kune pagi ukur do serbot kalimbun, tanah kena nak berundai hari turang, tambar latih tambar ngisang, maka cawir daging kena metua nandekin, radukan tambar malam, sehat-sehat daging nakam bapang, kam jadi penggurun kami nade ginti, kam jadi penggurun kami, maka ulah kena si bangger kalimu, radukan teman sendalina, arsada gelah pagi katanu kalimu, malam mati anak beru hari turang, malam mati anak beru, berlatih-latih kelkam dagi karina anak beru. Sigar-sigar ni nasi bulung kena selangir udang, baba pudungku beras tagi, adunggo pulung kita bagenda anamer, notoken sanga pencari hari turang, notoken sanga pencari, tetap ersada krina kata dua nama, radu kena nak bro mantri, mulai kena si pandang-pandangan lagi kari, si kelang-kelangan karina anak beru, malam mati kali bubu, dari rangan nina rirang kumpari hari tu, rirang nama ruang-ruang, entah sirang kentisik nari kita karina, sirang gelang menjua-jua anak beru, selamat karina si pulung, bepia pola nina sabatang kuli hari turang, buat cuan jadi pencama, ningku man kalibu kami ijapa waris ribih engkau limpahkan du sada pekerjaan man kami, sajang enca ngaku dagi kami aku pribadi mungkin entahlah kalau bagi ukur du basenda ulah tama-tama sangkat ukur karena situasi ras kondisi, jadi basenda pe man unda sangat lagi kamu dah pecabukan kena permain kami arah turangku pe sangat lagi kamu turangku ya ngau kamu cawir metua mau bagi maka ngau suranta enda pela kamu luar biasa jadi basienda man undarah turangku selamat lingkungan Bandu tetap pasu-pasu kami jadi penggurun jadi sehat kam kai pekelah sehat kam lah nanti kurang sehat na susah kang enda bagi makanya sehat kam doa kami man turangku ras unda bagi peman permen kami doana ya permen endanggo sahken kena bapak ndu mama ndu sura-sura ndu jadi basienda kami selaku kilandu bibindu anak berundu kerina mindo kami kelengi dage percabundu permen ya kelengi percabundu adi rumah tangga ningen lah mungkin lah rubat pasti rubat sajangan ca si terbaik lah makanya tangkas kene kidah ugan diterima kita hadir enda pe sada bukti kesangapan basken
bapak ras mamak du. Jadi enda pertahankan du. Ma bege. Sadanari permen. Ma bege. Kelengi ulih nun cari ya. Kai peningan sen. Kai keningan sen. Maka basi enda lamwe bahasa. Kelengi perjabendu, kelengi ulih nun cari. Simpan sendu, mau bege, kai piringin sen, tenahkan pekari lah kembali sen lo banci berkat. Jadi basienda sangat bah perjabundu, susura surandu, kai pagi nusura, bagai pagi dapat nu. Amin amin. Jadi bagaimana si banci peseh cakap man bandu kerina kalibu kami. Ibas kurang ne di sinang bahisa. Ya apa sinang bahisa? Warahmatullahi wabarakatuh. Lalap bujur si katakan mantuhan arkitekan se ngasa benwari dape kita banci dengan bodong tedis itro jamburena emkap karena nongi peradatan perjabun impal kami sembiring mergana ras turangku kami berbangun agenda perlebih stabi kami tarekam kerina kalimubu kami semiring milala mergana ras teman do sedalanan subukam si pemeren si paribanan ras si makalon tugur laga tadingan puang kalibubu bagai puang ni puang gerinana agenda perlebekal selamat ning kami man mama ras mami karena perjabun impal kami sangat karena perjabun impal kami enda sehat-sehat usur kita kerina kap si perlu nagal janah seterusnya si peduakan manimpal kami sembiring milala mergana ras turangku kami selamat karena perjabun do terbeloh kam erlagu man kerina sangkap geluhuta terlebih-lebih man kalimbu bunta bagai puang kalimbu kerina enda kukap si kedua kali kan menjaga si terakhir ka selamat ning kami man permen kami karena sendah resmikan gelarna totoras pengharapan kami berambara serasi ya basi gelarna sehat-sehat ya usur lupa ya batok lupa ya magin rahkan kedang resplina begini na kuan-kuan kala sedekah jadi terakhir kala mankam kerina kalimbu kami sekali nari pestabin bas kami anak berundu ija lebih nari ngasa pasien tapi ngaku ras pengecap kami melalakal karena kekurangan kami kalimbu kami mama mami silih himpal pengecap kami melalakal dengan silangkai kami melalas silang asup kami enda kerina kekurangan kami enda merah ulang kurangi kelengatendu kempak kami anak berundu mama mami silih himpal bagi kuan-kuan kala sedekah terjeng bagi dengan kinca kengasupan ras kebuluhan kami jadi enda pagi endam pagi dalam do ngajar-ngajari kami ngembar-ngembari kami berambara alu bagi pagi jenanari terus kepudi warisi dapeti terbelun dengan kami rebahan terulina sasingundarina bagian cak wakap pada sebar kami nari sekali nari interam kami enda situdis kubukui leberanan kuenda billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam go cawir metua kam jadi penggurun kami rasmani permen kami ya lengi ulin dun cari tutus tendur jabu ala rubat belah kai surah-surandu panci tercapai emca pesan bibik bujur kata kuenda labo kata penutup Ningku man temanku sadadalan nggo reh kita jeda kerja turang ta mankam turang kami raseda kami selamat menempuh hidup baru walau pe nggo nekah pudunne kundari maka terlaksanakan
selamat menempuh hidup baru selenari man kamara bapak ngokam cawir metua jena nari kubudi sehat-sehat kena doana kai pelala manukuren anding gelu henda tempat narukur kin tapi olakel rukursa bagi lang ingan latih ken gelu henda bagi saja pengukuri bagi olah bangsa magasa masih karturah penyakit duana jadi enggaknya enca cakapku bujur Pendai me cakap kami gerina bujur dan menjojoh kita gerina lakin ampun du jadi sekelengi kami kam gerina nak buru kami lakam rependobahan ayo bibi kami bengkila kami ayo bagi petuang kami silih kami ala ketadingin beberapa kami tapi anak kami Adiza karena kekurangan siturikan dunai ayen natap kami kali bubundu izan lebih nari sekasa gundari adi akap kami kali bubundu labolit kai pekurang na karena pengatur kendung mata kami nganggap kami kali bubundu udan lah tampil udan las lah tampil las madat lah tampil madat arjiga aku kam kerina nak buru kami Ijabas kini latihan doi krina nak buru kami siena krina labu kami ngasup melasa menkam sekala-sekala sajangan cartoto kami mandi bata ay makasih sehatlah kam krina ka itu tengah zabundu simpar rezeki du atur di bata ija sirang mulih pe kita kari basingan inanari menjual-jualah kita kari keruca buntu sekala-sekala enam pengharapan kami kali bubudu ngatakam krina nak buru kami katenda labu kata pendungi teram kami di sini sembuyak katenda kata tambahan sitik lagi ya masih ban menda kata man sembuyak tabagai pe ku orang tua anta selamat neng kami man bandu duana karena ibas suari si gudari ngudung laksanakan karena peradatan ibas perzabun senina kami MKap anak kekelangan di tengah-tengah jabundu BGP menkam senina kami mengucapkan selamat dan sukses terus ke depannya ngoleh melala kata ajar BGP pedah-pedah bas kali bubu BGP puang di puang kerina BGP ke anak buru ras bas anak berutanari BGP anak buru menteri tintang sie kerina coba ingat-ingat du wala pagi sempat cakap sini belaskan kali bubu bagi puang ni puang bagi terus aras anak berute lama sinina tintang sie andi dan cimindo kami gelah cakap sini belaskan masin aras danci ilaksanakan du terus kuwari-wari sekublena bagi saja ni bos aku nari bujur ras mujujuah man banta krina si dalanaman Bapak Yolanda. Selanjutnya enda peluah ibas Bapak Tuan Dusi mejuah-juah nari. Selanjutnya enda luah ibas Bapak Tengah si Bohapa menari aras si Burua menari Paudandu patok patua iya terus enda shooting sitik enda pelua ibas patua Bohapam arasa ibas abang BG Tanjung Pamah nari ibas nadi tengah nari Tanjung Pamah iya lanjut enda ibas Sembuyak Andunari Bapak Puja
Tanjung Pamanari. Iya, terus. Enda ibas Bapak Angel aras Bapak Mia. Oh, Bapak Angel, Bapak Mia. Oh iya, Tanjung Pamanari. Iya. Enda sibas Bapak Angel mah. Bapak Angel. Iya. Iya, lanjut. Bapak Ready. Tanjung Pamanari. Oh, enda Bapak Pujaka. Ibas Bapak Ready. Simpang PT Tanjung Pama. Binai la kuidah Bapak Ready Dai. Iya. Enda ibas Bapak Aldi Tanjung Pamanari Seninandu. Terus enda ibas Puda. Puda Tanjung Pamanari. Lanjut. Terus Sapainari. Ola Kari. Dia pengusaha kolam. Gundari aku lan ikut entah kayu usaha na. Cuman pengusaha begilha. Iya, lanjut. Oh, Eman Jabakin beli kasih. Lanjutnya. Pas impel nu aras berebrendu. Andi kurang kam sehat na dah hidup saja berebrendu. Mudah-mudahan madan ngepegiban nih. Enja penari dah. Oh, bah bibi indu beruam. Boleh kasih menggondai. Oh, bakiong lama. Lanjut. Iya, ena bas turang dunari. Ena ngocidah kena kriahon ukurna. Gelah ulangi sahan turang kue rahida kue bagai kokap atina maka tukurna man bandu luah nasadena. Engko keri. Oh, iya. Luar biasa, enaknya. Bengkilan yang luar biasa. Artis langkat. Uis lumbung si majile rupana. Gelah dum pagi lumbunge majile mantata penta. Bagai totor sepasu-pasuna. Dah bebas bibindu Tanjung Pamanari. Aras kakandu. Oh. Ini satu lagi sini, nanti nggak nampak. Ena bere-bere dua anak andu. Ena pengusaha nya agen Pertamina na. Makanya perlu kam modal dahi saja bana bahaya melalai Pertamina na kam gaji naga belin. Ena pe
turang du aras impal du si beras tagi yang dauh pakai de. Oke, iya lanjut. Namanya Bu Camat netik nari rekerja. Maka siap-siap kedulah gajendu. Iya benar ngir kerja tene. Asal beredu 300.000 sada saja baju ngumeriah ukurna. Labu perlu galar-galar. Galar 300 saja baju ngumeriah ukurna. Iya, na beredu. Iya, hati-hati kami na. Si merawanda ikap beredu sadene na. Na ibas turang aras anak andu. Maka kamper totolah gelah turang benda pe jumpa katenang na. Dua restoran du baba kami wis lumbung gelah dum pagi lumbung be bur lembue bagi ku akam anak buru menteri du pengusaha bengkel bolang bengkel lina action ya entah di sekolah tutusan di sekolah andi redai tutusan teredai kamsiku cuma turakarina siswa nasir jabu aula kena mai-mai bagai pertoton kami bagai pengharapan kami meruah-ruah si regi-regi menjua-jua nangkang karena pinagi di sekolah tutusan di sekolah teredai tutusan teredai kena anak baru olah kena magin-magi pesikap kali bubu gelas dan rezeki pertoton kami bagai pengharapan kami meruah-ruah mama biri sangap kau mencari sangap pas perjabundu mama biri dan dudaki rezeki